Oria matuko marathie na mbere noguo murimo wa COVID-19 urathie na mbere gutamba umete mucie wa Nairobi na riu utambite no kaigira kaunti 38. This means therefore slowly and surely this disease is permeating into the counties. Gutamba kwa murimo uyu nikuo gutumite thirikari yongerere kaunti ciothe 47 ciringi bilioni 5 iria ciagiriirwo guteithia kaunti kuhurana na murimo uyu. We have dispersed Kenya shillings 5 billion to the counties in order to assist them increase their healthcare capacity. Kigina kiu ni kiambiriirie kurehe ngucanio gatagati ga kaunti citiganite iguru ria uria kiragairwo kwa muhiano ngiringithania kaunti ya Kajiado iria ni ya gatatu bururi-ini hari wingi wa arwaru a COVID-19 na Bungoma iria tari na murwaru ona umwe gukinyiria muthia wa kiumia kiu giathira. Kajiado irari na arwaru 88 na iragairwo ciringi milioni 52. Mwena wayo Bungoma iragairwo ciringi milioni 213. Tuko na shida vile hizo pesa zimegawanywa. Kuna counties ambayo mpaka hadi sasa hawajapata shida ya waathiriwa na ugonjwa huu, na tunawaombea Mungu wasipate. Lakini tunaona counties hizo zimepata milioni 200. Counties ambazo zimeathirika kama Kajiado imekuwa allocated milioni 50. Kiambu ona korone ya kana hari kaunti iria citongorete na murimo wa COVID-19 na arwaru 82 gukinyiria muthia-ini wa kiumia kiu giathira iragairwo ciringi milioni 185 iria ni thi wa kaunti cia Kakamega, Bungoma, Nakuru na Machakos. Kutasaidia nini kuacha wale ambao wameathirika bila na pesa, alafu hiyo ugonjwa ienee ifike kwa wale ambao hawajaathirika, na wale hawajaathirika ndio sawa wanapata pesa. Thirikari ni nteteire ikiuga tondu murimu uyu urokire hinahi iragaire mbeca icio igitumira uria tumagira ikigaya kigina kiria kinengeragwo kaunti o mwaka. Kuringana na thirikari igayagira kirora maundu matiganite maria ni hamwe na wingi wa andu, unene wa kaunti, utonga wa kaunti, uria kaunti iratumira kigina kiayo na uthii wa na mbere thiini wa kaunti. The allocations are to supplement the county's budget on medicines. I encourage the county to spend its budget on essential medicines as well. Pia ino tuliveta ni tunodwa corona, ile mambo ya corona direct. Tukithimaga tuthie na steps, stages na phases. Ni go to balance requirements yetu nondo ino cingi ciothe irendekana. Ni undu wa kuhuthira mutaratara ucio kigina kiu kia bilioni 5 gitina iganania kaunti cia Nairobi, Kakamega, Bungoma, Nakuru na Machakos nicio ciratongoretie hari ugai wa kigina kiu kia bilioni 5. Ni vizuri treasury irudi iangalie formula ambayo imetumiwa kugawa hiyo pesa, kuhakikisha kwamba kaunti zile ambazo zimeathirika ndio wanapata pesa. Kaunti ingi kuma gatagati wa bururi ni Meru iragairwo ciringi milioni 152, Nyeri na milioni 124 na arwaru 6. Kirinyaga nayo iragairwo milioni 116 na murwaru umwe. Murang'a nayo iragairwo milioni 112. Nyandarua, Laikipia na Embu nicio cirarigitie hari kaunti cia kuma gatagati wa bururi. Ni tukora twi tayari tondu bieni irakinyire na itanda tuongerere icio twi nacio cienge 63 63 wikinye 100. Ithagathago giki kiaya gukorwo ni giguthie na mbere oria murimu uraingira matura-ini oriri president erigiriirwo gucamania na magavana gatano kiumia giki. Wingi wa andu thiini wa kaunti ya Nairobi nikuo gutumite thirikari nene igaire kaunti ino kigina kinene hari bilioni 5. Kaunti imwe cikiuga kigina giki ni kingiragairwo ndungi hindi ya murimu uyu wa COVID-19. Ribotera Inooro TV gitagwo Muitiriri Obangari.